لسويداي جبوكو خلق خو بپارێزن هەر تشتی دەکەن یعنی جبوكو جارێکە دن بویەر بسەرێ واندا دووبارە نەبن خۆ دپارێزن vê carê jin ketine nava tevgerê de ji bo ku beşdarî parastina Swêdayê bibin. Dîmenek hatiye belavkirin ku dîmenên rojên pêşî ê şoreşa Rojavayê Kurdistanê tîne bîra me. Jin raştine çekê dibêjin. Çi kesê ku ji vê derê derkeve an got nexwaz bel vê derê bimîne bila çekê bide wan ji bo ku parastina erd û malên xwe bikin. يا رب يسعد عينك. لو سمحت كل واحد بده يروح يفل لبرات شقه بياخذ سلاحه منه نحن بدنا اياه. الله حياك الله حياك حيا السماء والظلام وكش حنبكن الله حيهم امشوا امشوا يلا شو بدكم احسن لك شباب الله حي شيخ والله مشينا يا شيخ رد عند الملاحم ابي شيء ما عند عيوني ابي شيء ما عند روحك.